Takhamuti tasendzaweni yaseTonga tikhombise kubumbana tamisa konke kule ndzawo. Tivale imigwaco leminyenti, tenta lubito kuhulumende kutsi akhuphule emakhawosi etfule tinsita kule ndzawo. Bahlali baseNkomazi bavakale khathateka kakhulu, especially eTonga. So kwendekile ukuthi umgwaqo nesikole kuyisecondary. Isikole especially asikaze sabakhona ikuyisecondary for so many years. And then issue yemgwaqo luyesibhedlela ngiyo lengathi ihlukubeta kakhulu bahlali because nematekisi ahamba khona and ahlukubeteka kulimala timoto ama-ambulance uma ngabe kunemuntu lophatheka kakhulu kuba nenkinga ukuthi imphuthumise masinyane. Lo mbhikisho uthi kabete kusebenta kwesibhedlela sasendzaweni. Ngikhala ngokwesibhedlela angikhoni ngoba umdokotela wamfana ngimbone namuhla mara solo kwangimbona. Angikhoni ukumbona ngoba uba neti-strike. Ngilimele bangikhiphela inyawo manje funa ngi-check up. Leli nyawo liyangihlupha. Solo ngoba kulamaviki aphele nawo bavalile. Solo angikhoni ukufinyelela esibhedlela. Nyalo nanyalo ngijika la khona la eTonga. Masipala waseNkomazi uthi wenta konke lokusemandleni kuthi kulungiswe letikhalo letivetwe ngumphakathi. Sisazama sengumasipala ukukhuluma ne-Department yaka Public Works lena leyakha lomgwaqo ukuthi ayibuye phela isincede sengumasipala ukuthi lomgwaqo ubuyele esimeni. Siyadike lesimo salomgwaqo sibi kakhulu. Sisacocisana futhi nelitiko la education ngendzaba yale high school labahlali labakhala ngayo. Takhamuti timengalelithi titawuchubeka nalombhikisho kutsi made kulalelwe letikhalo tato. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela endzaweni yaseTonga, eNkomazi, eMpumalanga.